Da li pametan sat ubija klasične satove? Moj odgovor je i da i ne. Zavisi sa koje strane gledate i šta zapravo tražite od sata. Da li pametan sat može da zameni klasičan sat? Po mom mišljenju, ne može. Ali ne zato što nije dobar, naprotiv. Pametan sat je jedan od najkorisnijih gedžeta koje danas možete kupiti. Meri puls, prati san, broji korake, prikazuje poruke, prima pozive, plaća umjesto novčanika, navigacija, trening, podsjetnici i naravno pokazuje tačno vreme. I upravo zato potpuno razumem zašto ga milioni ljudi nose svakog dana. I ja sam među njima. Ali vrlo brzo sam shvatio jednu stvar. Pametan sat nije sat. Pametan sat je gedžet. A između ta dva postoji ogromna razlika. Moj prvi Samsung Galaxy Watch Classic radio je odlično. Baš na ovom belom kaišu dobio sam desetine komplimenata. Od komšija, prijatelja, na poslu. 4 godine. I onda kraj. Baterija, softver, elektronika. Jednostavno je umro. Ne popravljate ga. Ne servisirate ga. Ne ostavljate ga deci. Kupujete novi. Baš kao mobilni telefon. I to je sasvim normalno, jer tako funkcioniše moderna tehnologija. Pomislio sam, dobro, kupujem novu generaciju. Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Očekivao sam veliki napredak. A dobio? Nekoliko novih aplikacija. Merenje krvnog pritiska, kiseonika u krvi, malo veći ekran. I bateriju koja je bila skoro ista kao na mom prvom satu. A vizuelno? Iskreno, prva generacija mi je čak lepša. Ali onda uzmem u ruku običan sat, mehanički ili kvarcni, star 20, 30, pa čak i 50 godina. I dalje radi, i dalje pokazuje vreme. Ali ono što je važnije, svaki od njih ima svoju priču. Ovaj sam nasledio od dede. Ovaj sam kupio na maturskoj ekskurziji. Ovaj potiče iz 90-ih. A ovaj je nastao iza gvozdene zavese. I upravo tu dolazimo do najveće razlike. Iza smartwatcha stoji praktičnost. Iza klasičnog sata stoji priča. Jedan vam meri korake, drugi vas podsjeća ko vam ga je poklonio. Jedan meri puls, drugi čuva uspomene. Zato često čujem pitanje, šta je bolje, pametan sat ili klasičan sat? Po mom mišljenju, to je pogrešno pitanje. Pravo pitanje glasi, zašta vam treba? Ako trenirate, bavite se sportom, volite tehnologiju, želite notifikacije na ruci, smartwatch je fantastičan izbor. Ali ako želite sat koji ćete nositi 10, 20 ili 40 godina i jednog dana ostaviti iza sebe, onda je odgovor drugačiji. I zato mislim da jedno ne isključuje drugo. Naprotiv, po mom mišljenju, najbolje je imati oba. Kada idem na trening, vozim bicikl ili trčim, nosim smartwatch. Kada idem na posao, na večeru, na put ili jednostavno želim da uživam u satu, biram klasičan sat. Jer nisu napravljeni za istu svrhu. Jedan je alat, elektronika. Drugi je uspomena, mehanika. Jedan traje nekoliko godina, drugi može trajati nekoliko generacija. I upravo zato, verujem da klasični sat nikada neće nestati. Bez obzira koliko pametni satovi postali napredni, jer nisu dugovečniji. I iza njih ne stoji istorija, ne stoje uspomene, ne stoji priča. A ponekad je upravo to ono što je najvažnije.